ngimazi ngaphezulu kuba ngimazi esenkonzweni. Amen. Sebuhlungu bazalwane. Sebuhlungu bazalwane. Amen. Yabona ngathi mangibona istatus ngumuntu oyiphithisaza indaba ze-status ngoba abantu bayadelela ama-status bazalwane. Amen. Ikigudla inkulumo ubonke izekile. Hambe isifike kumnikazi. Ngezonke status. Kodwa ngathi bangibona kuthiwa hlabanga rest in peace angiphelela manje. Ngathi umfundisi wangakithi ingqondo yami iyabuyela emuva uma sihlangana kwisekla kwesethu. Uhamba umkhulu umtshana. Zakuba zaliphelezela ikhehla umtshana ekhona. Namhlanje uNkulunkulu uyayibiza le ndoda. Yazi lento iyangihluka uma ngihleli phansi ukuthi abafundisi bona abangcwaba abantu kazi kuba njani masefike ethubeni labo. Ngoba ngiyagaranta mntakaFunda mayengafiki unokufa athi ngingasemnyango yangqongqotha lo mnyango kuvuleka ama-blocks bebaleka nabantu engathi mathuka unokufa uthi yeze emzini wakho abantu bayawasaba amaphara kodwa bangalala emahlathini. Hayi nevatho bevathile kodwa bangalala emahlathini ngenxa yokusaba ukufa. Ibuhlungu ngoba umtshali bazalwane.